روز سید جمعه به همه شما مبارک باشد. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما مگا بازار. شما قطعی من هستم محمد رحیم. برادران عزیز، امروز 5 فوریه 2021 سال روز جمعه قرار داریم مال بازار چوزی شهر نو. امروز برای شما نوار کردیم بقه های کلان میده و غناجون های بغز، غناجون های یوش. دوستان عزیز، کورس امروزه 1000 روبل برابر است 150 سمانی. دوستان عزیز، ویدیو را تا آخر تماشا کنید. ویدیو به شما معقول باشه، برای پیشروی کانال ما یک تا لایک مانید و ابونه شدن را فراموش نکنید. مرحمت، ویدیو را تماشا کنید. ما و شما یک جای رفتیم. Mega Bozor, лучший обзор. Ana برادران عزیز، بقاینا 3 ساله 16000 ana 20000 سامان میگن. ana بازار 16500 نرخ کرده اگر روی بیس کرده 2850 نرخ کرده اگر. مگا بازار انا دوستان عزیز، با یک تا بقاینا سیاله 10500 بازار 9600 نرخ کرده اگر. چند ساله باشه این طبعا؟ این 1.5 ساله. 1.5 ساله بقا حاجی نوریدین از نوعی شهر نبدهی نوبود. خودشان سیانکه کنید. سیانکه کن داری؟ پیش بقا داری؟ نه مگا بازار این کسی که گوشتی نمیخورد دنیا برای ما بندگی 1.5 ساله بقا. چند سومه نرخش؟ گرمانسکی بوده 10500 بازار 9600 نرخ کرده اگر. برادران عزیز، لیکن بخیر ناست، خوش رو انا دوستان عزیز، بقا ناست، خوش رو 7500 بازار 6900 نرخ کرده اگر. سیاله تای سوز نکن. چند سال داشتی اینا؟ 7400 سودا شد برادران عزیز. 7400 این سودا شد. 7000 سامان اینش سودا شد برادران عزیز. انا برادران عزیز، چند سودا شدی؟ 7000 سامان سودا شد بکن. اگه گوساله 18000 سامان بازار 12000 سامان نرخ کرده اگر. چندم زایی؟ سیم زای. انا گوسالش دارن؟ گوسالش بقچه چند تا شیر داره؟ 10 تا شیر داره برادران عزیز. ده 1000 سامان سودا شد برادران عزیز. انا با یک تا بقا 8000 سامان بازار 7000 سامان کرده است. نرخش 8000 سامان بازار 7000 سامان کرده اگر. انا با یک تا بقا سودا شد برادران عزیز 6600 سودا شد. 66 سودا شد. انا با یک تا بقا 8000 سامان بازار 6900 نرخ کرده است. 69 بازار نرخ کرده اگر. نرخش 8000 سامان. انا برادران عزیز، با یک تا بقا اینا 10500 بازار 9800 نرخ کرده. قیصر 10500 بگه
10500 mega bozor 98 narx کرده. Ana bu yakta buqa sevala 10000 so'm. Bozor 8500 narx کرده. 10 mega bozor 85 کرده. Ay Umarov, cho'qadi. Yakay do'g'ringiz chiqing. Barodaron aziz, buqayna sevala 13000 so'm. Dusola buqa. Bozor chanka 11500 so'm bozor narx کرده. 13 mega 11 bozor narx کرده. Dusola. Buqa xushro barodaron aziz. Half hazır 600 bozor narx کرده. Narxash 9000 so'm. Qaynat 9 mega 76 bozor narx کرده. Ana barodaron aziz, bu yakta buqa savdo shud. Hafta 700dan 7700 so'm savdo shud. Ana bu yakta buqa 7000 so'm bozor 6700 so'm narx کرده. 7 mega bozor 61 کرده. Bu yakta buqayna sevala 10000 so'm mega bozor 8500 narx کرده. Shashinim. Ana barodaron aziz, bu yakta buqa savdo shuda 6500 so'm. 65 savdo shudaga. Buqay devona. İçansım yaşmam. Xaridagi mena. Ana inash 9500 so'm. İçan kadagi bozor ina. 85 bozor narx kerdagi, narxash 95. Ana bu yakta buqa siyo 8500 bozor 7400 narx kerdagi. Ana bu yakta buqa 18000 so'm bozor 11500 narx کرده. Ana 18000 so'm mega bozor 11500 narx کرده. Ana bu yakta buqayna xushro sevala 13000 so'm bozor 10000 so'm narx کرده. Narxash 13 ta. Buqayna chansola boshqa tog'oying. Ha? Ana yak solayib dumoqa buqa. Ana barodaron aziz, buqaynas kalon narxash 15000 so'm. 15000 so'm bozor 13200 so'm narx کرده doston aziz. Ana barodaron aziz, bu yakta buqa 10000 so'm bozor 9000 so'm narx کرده. 9 ta dodagini narxash 10000 so'm. Talg'ir. Ana bu yakta buqay kalon nas 13500 so'm. Chankat bozor 11800 so'm bozor narx کرده. 13500 mega bozor 11800 so'm narx کرده. 11800. Ana doston aziz 6500 so'm. Qaysiyo? Chankat bozor. Bozor mi? Bozor chankat to'g'ri. Ana 6500 so'm bozor 6000 so'm narx کرده. Aka safar emas yonka. Ana barodaron aziz, bu yakta buqayna xushro 2 sola 18000 so'm. Bozor 15500 narx کرده. 18 mega bozor 15500 so'm kardagi. 2 sola buqa.
Ana doston aziz, boyaqda biqa siyoh 9000 somon bozor, 8500 so'm karda. Narxash 9000 somon. 8500 kardaga, nadodagi narxash 9000 somon. Ana boyaqda biqa 11000 somon bozor, 9500 narx karda. Narxash 11000 somon. Çand sola bosh aka in? Yakın sola biqa. Ana in biqa savdo shud. Живой вес. Har 1 kilo dostlarını samonu 50 dirham savdo shud. Vazni zinda xata har 1 kilo dostlarını samonu 50 dirham savdo shud baradorona aziz. Ana 400 kilo vazn doshte. Vazni zinda xati dostlarını samonu 50 dirham savdo shud. Vaznash 400 kilo. Ana baradorona aziz, biqa mayda yosh savdo shud. 6000 somon. 6000 somon savdo shud. Ana 6000 nuqsat savdo shud aka. Kisi lekin go'vi naqd baradorona aziz. Ana baradorona aziz, go'vna siyoh bunojin savdo shud 6900. 60 savdo shud. Ana baradorona aziz, bunojin 6500 6000 so'm kardaga qisir. Har ses yakjoya. To'pani shamash hadiya. Sechor gilmek hameti. Boram nefasham o'shin metim. Ana. Da pres shamet. Ana baradorona aziz seta yakjoya 9500 so'm. Ana seta yakjoya 9500 savdo shud. Hamash qisir baradorona aziz. Har ses qisira. Yakjoya seta yak. Har ses yakjoya 9500 savdo shud. Ana baradorona aziz, go qisir bunojin 7000 somon bozor, 6000 somon narx karda. 7 mega bozor 6 kardaga qisir. Ana baradorona aziz, boyaqda bunojin narx 7 mega bozor 6300 narx kardaga. 7000 somon 60 bozor kardaga. Ana baradorona aziz, boyaqda biqa savdo shud 6000 somon. 6000 savdo shud. Ana biqa yosh baradorona aziz 4700 bozor narx karda, narxash 5300 so'm. Biqacha 53 narxash. Boyaqda biqacha 4500 so'm. Bozor 4100 so'm karda. 45 mega bozor 40 kardaga. Ana baradorona aziz, o'zincha 5500 bozor 4600 narx karda. Yani savdo dora 4600 karda. Narxash 55. Ana boyaqda o'zincha 5000 somon bozor 4700 narx karda. Kilo bozor narx kardaga narxash 5000 somon.
Ana boyakda 5500 so'm. 4800 bozor narxidagi. 55 mega 48 bozor narxidagi. Istonadi. G'unojinchai narx. Ana boyakda g'unojin yo'q 4500 bozor 3700 so'm narxidagi. 45 mega siva bozor narxidagi. Ana boyakda g'unojin 5500 so'm. Chilav? Ha, chilav bozor narxida. 5500 mega bozor 4700 karda. Ana barodaron aziz, boyakda g'unojini narx 5000 so'm, bozor 4300 narxida. Chilise bozor narxidagi narxlash 5000 so'm. Ana barodaron aziz, boyakda g'unojin savdo shida 4250 so'm. 4250 savdo shida. Ana barodaron aziz, boyakda g'unojini narx Şuraya şahsi bozor narxida. Narxi 7000 so'm. Ana barodaron aziz, go big'iz 5 moha big'iz 6000 so'm. Bozor 5000 so'm narxidagi. Shashmaga bozor 5 karda. 5 moha big'iz. Ana barodaron aziz, g'unojinchai narx siyola 6000 so'm. Xushro yana bined. Bozor 5000 so'm narx kardagi. Bozor 5 kardagi. Ana boyakda chor narxi 4000 so'm, bozor 3700 narx karda. Siva bozor narx kardagi narxi 4000 so'm. Ana barodaron aziz, boyakda 4000 so'mni g'unojin bozor 3200 so'm narx karda. 4 mega bozor 32 kardagi. Moda. Ana barodaron aziz, g'unojinchai narx 6500 so'm. Bozor 5800 narx kardagi. Shurucha